Kardon pini Newsfast Karbi Anglong birta thanjibam nilisami somjalening lengpi apransi birta ketipen arjikha Karbi Anglong nona kisunga puthak Congress Sarkar Banglote Paplang Ponji Pusi Pini District Congress Mahila Committee atom Jongpon Kibangbom Assam Legislative Assembly election puthak West Karbi Anglong DC Siat Isfabur Rahman Ahinpen Hirangkiamai Kepha West Karbi Anglong Congress Committee atom Home Minister Amit Shah Hilikeot Asong atom pen Article 244A aputhak kachong thridet aputhak Hirangkiamai kangni All Karbi Anglong Sarkari Gambura Bainong aputhak Council Authority Angbong Consultative Meet amai kangni District Mohila Congress atumpen patir piponsi pini ke ADCC asai hemalong kangdang amai kang nipon bangso mai long ke bangji MLA kilik nangte bokbom theklong sikoson pensi Congress Mohila atum songalong kacherap dun kacheto dun pen paprang dun thekjima la bangso puthak bidi sore chepachoy amai ing nipon la penam parta mas joining asai setami kedengjima aputhakta chethan chemompon bangso mai long Karbi Anglong District Congress Mohila Committee amai phi Rina Be Pipensi Maicharipon Aluhiaman Pen All India Mohila Congress Amaipi Barim Susi Mata Deb EM Barim Asok Teron Lamjai Sarpo Dr. Mongwirongpi Minister Barim Khorsing Ingti Lapen Kaprek Songklem Bangke Thegidingatum Chetong Dun Laso Hut Susi Mata Deb Ahin Pen Nonke Bangji MLA Election Along Ong Dunga Wot Kapalong Dun Mohila Atum Pen BJP Aphan Parem Dunsi Mesen Pen Congress Hai Ponang Jima Lapen Mohila Atum Angbong BJP Nangchari Lopu Pen Kachari Kechokche Lapen Soarlo Kejokwan Kave Anparta Soarlo Ki Sungaputhak Ningje Tekang Anparta Kedamtang Thangthang Ni Phaing Koira Pho Arni Home Minister Amit Shah Kebang Pen Articles 244A Puthak Ningje Hai Henang Koklo Alangli Amit Shah Ke Kachubai Alam Loksi Kaningje Lapen Assam Sarkar Atumke Karbi Anglong Aradap Khan Ninghang Alingsi claim that so that Loputa Ningjepon आंदोलन चल रहा है आर्टिकल 244 के बारे में कई कार्बी आंगलों में कई दूर दराजों से लोग आए कि इसी उम्मीद में कि आर्टिकल 244 के बारे में उन्हें कुछ नया सुनने को मिले पर उन्होंने इस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया इसके बारे में आप कांग्रेस की पार्टी की तरफ से आपको कुछ क्या कहना है देखिए अमित शाह जी कार्बी आंगलों आए और उनकी सरकार अभी दिल्ली में है सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको कुछ बोलना चाहिए था पर भारतीय जनता पार्टी के खून में भारतीय जनता पार्टी का डीएनए ही धोखा है उन्होंने पूरे देश को धोखा दिया उन्होंने आसाम के लोगों को धोखा दिया तो अमित शाह जी से हम ये कैसे उम्मीद कर सकते थे कि वो कार्बी आंगलों के लोगों की समस्या की बात करेंगे क्योंकि उनका काम ही है झूठ बोलना झूठ बोलकर वोट लेना और चुनाव के बाद सब वादों को भूल जाना यही बीजेपी की हमेशा परंपरा रही है डिमांड है 244 का कार्बी आंगलों ये बहुत पुराना डिमांड है ये आज का नहीं है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पर जो डिमांड है वो काफ़ी लोगों ने हमें यहाँ बोला यात्रा के वक्त और मैं ज़रूर ये लिख के जितेंद्र सिंह जी को दूंगी और मेरा विश्वास है कि जो भी निर्णय लेंगे हम कार्बी आंगलों के लोगों के साथ बैठ के लेंगे और ये मैटर जो है ये सेंसिटिव मैटर है और मैं यहाँ खड़े होकर मैं नहीं बोल सकती कि होगा कि नहीं होगा पर मेरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इसको कंसिडर करेगी क्योंकि ये बहुत पुराना डिमांड है तरुण गोगोई जी के टाइम पे भी यही डिमांड था तो हमने लिख के लेकर हम AICC तक जरूर पहुँचे Lasi Congress le Banglote Congress atum labangso puthak unan ke pajok ponjia phan matha pon poputa pachini pon Dipupen Pankaj Deka Newsfast Karbi Anglong Assam Assembly Election puthak Deputy Commissioner Syed Iswagar Rehman Pen Kaningje Pona Tenke আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ যি কাৰ্যসূচী কালি এনাউন্স কৰিলে তো ইয়াৰ অন্তৰ্গত আমাৰ ইয়াত 298টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে
আৰু এবাৰ যেহেতু কোভিড প্ৰট'কল মানি পেলাই আমি 1000 ভোটাৰকে বেছি থকা পলিং ষ্টেচনবিলাকত একোটা অক্সিলাৰী পলিং ষ্টেচন দিব লগা হৈছিল গতিকে তেনেকুৱা আমাৰ 28টা অক্সিলাৰী পলিং ষ্টেচন হ'ব গতিকে সৰ্বমুঠ আমাৰ ইয়াতে 326টা পলিং ষ্টেচন হ'ব আৰু আমি ভোটাৰ সংখ্যা যদি চাওঁ আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ ৰিভিজনৰ ডাটা লৈ পেলাই যোৱা কালিলৈকে আমাৰ 2,09,729 জন ভোটাৰ আছে ইয়াৰে 1,06,744 জন পুৰুষ আৰু 1,02,985 গৰাকী মহিলা আৰু এই নিৰ্বাচনৰ গোটেই কাৰ্য পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে আমাৰ বিভিন্ন চেলবিলাক হৈছে আৰু তাৰ লগতে ফিল্ডৰ কামখিনি চাবৰ বাবে আমাৰ জোনেল আৰু ছেক্টৰ অফিচাৰসকলক নিয়োগ কৰা হৈছে আমাৰ ইয়াতে 7জন জোনেল বিষয়া আৰু 51জন ছেক্টৰ অফিচাৰ হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু ভোট গণনাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচন বুলি কয় অৰ্থাৎ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত যদি 90% ভোটগ্ৰহণ হৈছে আৰু এই 90% ভোট হোৱা ভোটৰ ভিতৰত যদি 75% কোনোবা এজন পাৰ্টিকুলাৰ কেণ্ডিডেটৰ ফেভাৰত গৈছে তো তেনেবিলাক পলিং ষ্টেচনক আমি ক্ৰিটিকেল হিচাপে আইডেণ্টিফাই কৰোঁ আৰু যোৱা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যনৰ ডাটাৰ বেচিছত আমি 9টা পলিং ষ্টেচনক ক্ৰিটিকেল হিচাপে আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ বৰ্তমান যি নৰ্মেল আমাৰ ব্যৱস্থা চলি আছে যেনে ধৰক ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং আৰু মাস্ক এইখিনি আমাৰ থাকিবই তাৰ উপৰি আমি যেটো ক'লো অক্সিলাৰী পলিং ষ্টেচনটো এটা কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত মানে ল'ব লগা ব্যৱস্থাৰ এটা মূল হিচাপে ধৰা হৈছে তদুপৰি আমাৰ যিমানবিলাক পলিং পাৰ্টি থাকিব আৰু চেলবিলাকত কাম কৰিব সকলোকে আমাৰ মাস্ক দিয়া হ'ব পলিং ষ্টেচনবিলাকত আমাৰ চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা থাকিব আৰু সেইদৰে ভোটাৰসকলে যিহেতু বেলটিং ইউনিটটো তেনেকুৱা হাতেৰে স্পৰ্শ কৰে গতিকে প্ৰতিজন ভোটাৰকে আমি কোপাতকৈ তেওঁলোকক গ্লোভছ হেণ্ড গ্লোভছ দিয়া হ'ব এই গ্লোভছ পিন্ধি তেওঁলোকে ভোটটো প্ৰদান কৰিব আৰু ভোট প্ৰদান কৰাৰ পিছত ডিছকাৰ্ড কৰি দিব Wotat lang sopen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong Pini West Karbi Anglong District Congress Committee ahin pen Home Minister Amit Shah lapen Helekeot asongang bong Article 244A mate hemprek aputhak kachetok ji aphan denarong nurak aklamalong pathik pondet api mate paludet aputhak Kheroni Mondol Congress asai hemalong phirangtia mai ingnipon Bangsolong Lamjai Sarpo IM Barim Rensing Be ahin pen kaningje pon ardrik senang Kedantang tarik ko rapo Februari cipu tarik ko rapo ami denarong long kedu Bharat Home Minister Amit Shah ke bangahur kapacita abangke Ladakh Hilikaman dan kerjasama tumpangan panggung petsi Amit Shah Union Home Minister amasi Ladakh denarong longsi agreement sign po article 2 implement po autonomous state dan tipo pulaso a campaign BJP himpen ke pondo laso tengsi Karbi Anglong atau kan open inglongan mokpenta munit tumadak cerap cetu dumno parti cipu pepin si pena ana munit tumke akapek political party atuman hadat dumno kita kapijut si bangke lasual ni bangke artikel 244 alam taningje dekanke hemprek alam taningje dekanke lapen hala kacesong hilikaman tan kacesong asong atumbenta agreement bangka dekanke lasi labangso ka cobai bangke laso ka chongthui bangke laso na ka chongthui laso ka cobai bangke nile tum congress party pen bangke nile tum laso bang protest lo lapen nile tum laso bang chedon laso ka cobai bang chedon teke apran prahur bangke BJP party pensi rat khan ka cobai nile tum theklong lo lasi labangso ka cobai laso ka chongthui ke Karbi Anglong arat risim ke orang song atau handet lagi congcui kali lagi Karbi Anglong arat terpansi labangso MC sarat terpansi labangso kacongcui bangke sorkar pen masih kacongcui bangsi iltum pulo lasi la sor kacongcui bangke iltum proyekte lasi Congress Party pen ahin bangke iltum la sobang protest lo Kheroni pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong Non manong sopan biar time tongsinang The authority of Karbi Anglong Autonomous Council Deephu requests your kind present in the commemoration programs on the occasion of 73th anniversary of Samson Singh Ingti, founder of Karbi Anglong Autonomous Council on 28 February 2021 at Samson Singh Ingti Memorial Park, Deephu as per programs. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Deephu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist,
medicine specialist, child specialist, bone specialist, consultant eye specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Bertakan konten nang Ciroi Tulo. Pini Karbi Anglong Autonomous Council along all Karbi Anglong Sorkari Gambura Lapen Council Authority yang bong consultative meet amai kangi bangso mai kangi along mai ceri pon mai pu sarkiri tisu lapen mai ke phalam the dorsing terang pensi than pon longli phelang pata customer transfer highway sikame Nilitum aphanta nang pachini ponangji lapen nilitum SGB aphan authority ta council pensi nang pilo lasi non recognized sitame nang pinangji lapen nilitum non puanta artiklo bainong sika haro terok sibet lang lasi bainong tami pabat nangji usi o Karbi Anglong Sorkari Gambura tumpen council authority aphan chuning ripon puta alang litum pen perangke atumaphan tethan pon ahok pet kithir thip ajakong lapen ki klem pon bom jilang asayang deng aputhak sitame ni tumang bong jethan chimum pon long lo lapen thua bangke ki bang jilang Sorkari Gambura tum PPC litum ki klem mi anma ki klem nang alang ma lahai pusak sitame ni tum tak chingwai pon lo lasi ni tum Karbi Anglong Sorkari Gambura Association ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council pan ni tum kachuning ripon mangala helo ni tum Sorkari Gambura Association ahin pen pakla mangala pulo ni tum Sorkari Gambura appointment Karbi Anglong Autonomous Council pen si appointment long lo pot longle phelang pota ki claim pen dang lok longle ka transfer pen kadok dang lok sitame nitum Sorkari Gambura pen ahin pen ke pachini pon akenang sot pusindi litum paklang pon athe longle phelang sitame ke cepacoy ke chojor ke cholang pen penang an akisung nitum Sorkari Gambura long atum ke phopondo ke chojor cholang thairunde chinunde ha phi pini chibhong sa jingchek sa porol tangte Sorkari Gambura tum phan akisung arwak lok ti bang labang e chokche nasi ni tum bang mangkala Sorkari Gambura Association ahin pen ni tum paklang ponlo ni tum council phan sa pachini ponlo je ni tum longle phelang abang mangke compulsory mandatory binangji je ni tum Sorkari Gambura tum phan pachini pon vek nangji arju pon vek nei longle phelang pota claimji polotangte a pithu abang mangke government ahin pen ajat advertisement le pibu sitame pini programs do ICI schemes do puan sitame ni tum Sorkari Gambura Association la pen ke SDB tum phan sitame la so ke pachini mek tokjir pen isi pachini mek donangji athe government pen ajat asai le deng pusitame Sorkari Gambura at jong si ke chini sonawe pulotang te ladak ki claim ke dam kitukuk dukoyi athe ko pini wrong roop kumane kidu kela aphan same awar sai ki PG pura Sorkari Gambura pen certificate ison bak tok pilok nahi pusitame holadak a scheme a project tang ko pipini awar sai government me awar sai ki pisita Sorkari Gambura tuma knowledge ave ka vedera joini nilitum sita Sorkari Gambura hin pen pini tok pidun lok sitame itum katora dokoti lase department do an sitame pini schemes project pen danglok kaprek sitame implementation ki pi pen danglok la Sorkari Gambura tum phan pachini mek bang do vek ni la si la nili hin ni tu association hin pen tuning ripon ro la pen thu ni tum Karbi Anglong Sorkari Gambura Association atum non puanta itum ki thir thip association aphan council along pen isi recognize ki pipon donangji
lalo la pentu abangke honorium fansi nili pudamji honorium ta non puanta sorkari gamura tu fan nong nampa bad be pinlang non ta pharu trok sian sini tum chudeng dun bo ke kapreka district ba mangke bangke suri sirkep anbang chudeng bom sita dak Karbi Anglong SGB tum ke non ta pharu trok sian si deng bom la sila so puthak sita me ni tum Karbi Anglong Thomas Council CM sar phansa ni chuningri je ajat abar saya bidi pensi tame ni tum phan honorium pabadi phansi ni tum chuningri pon Dipupen Pankaj Deka, Newsfast Karbi Anglong. Pinia Birta Lan Sepajut Iklo, Tomit Hakmit, Kardom.